Men kawan sekarang bukan ketua terus, tapi saya yang tak lama lagi. Betul kami ni blog, ya. Saya lebih smooth tasan kerja kapna. Oh, patron bandau lo, itu patron isupan. Ay pagkataran si Babstahan ta. Kahit iyo kaksas. Dari bahan pertemuan tapi pagkat kemisan saya patuti. Agjayan kap katla pertemuan mo nan tetap kesampal and mensan rame. Arguan kap kalwa sa kulmatal program. Ay men kayo tiyang kiyo wiya sa kulmatal saratan. Kasam. Wow. Iyang ay tunggal sa karmisik kadang kupur paros tabunga sa madrail nilap coach labalap po kisabol ng programa misan minsan ramot alayang kati patutuwang saraw po ki sayot labalap tunpay government ikamala bilmomotso kadang yan suwa kay boni onorak sokan pun tayo patuwan wang kisanangkan ko itu mal sakaratan wow ong sakolam lekant kan nanalamkan nang kaniya kasapul wawat patuwan wang kilabalaban kalian tiyak kalian momotso onan patuti katian may sakarangot itu mal wow kang kurang kapna karyam kapna waun ki level government memie tarakter kaunin kalikan anso ma minka kadang kuran koros o tungalin tu wow kang kuran lekan ma rom leta umtanin nam ton net iralakan me isur boto wan lang tanyang ale kaunan puko ranut ibingan patrol luka yang wawat kubur koros o pagkat jalan kap patrola katla mawe o ilakayo nasab matay program ye low tungata o iban patrol luka Mr. Shed Chief of Staff nakakal train ng low lahanan tayo patrang wow memia ketua pusat orang datang mana tahu perlu retreat kerana Bombay atau kerana Bombay. Kalau mana orang perlu memia kaji segala tahun. Oh my God level irma kapkata lang sampai open katwitiang kita ramasan apa bagi perlu. Ranwat kapnawi Bombay Korea kapna rab patrol lukayar all leave kasampal bugat yang patrol ra Bombay abali bugon all real kasampal rosan maun Bombay o kamaraini lebih dia atau riawat menon kesempalan osair men Bombay paros sekarang itu kurang makalwai peneranwat angku kurang ranwat sehingga patrol kasalen kami atau ambil kami oke kapin ki kurang mapaita nakata ko pa executive or legislative kurmawan niya o kamanata ikita tuga kabayata tuwali puna ranwat pangkom kasarawalan meron paros ina paros hingga kalimanata mo umari sa miyaros kitis kwa sebas nama Lahanan kami main Chief of Staff dengan patrol kaki kekurakan dan kaksalitak cair kat o sakarata turo dan wiawi siang karyawan katna anar ko mo bukan sa
Kani betul me bindo terus sekarang kan program apa lagi ay ko po yang yang sekarang tay bukan yang tajong monai dan pajolan na jual sekarang ay kan pag kita niya jual sekarang pan pajang atau sekarang kay bunyi awan macam yang moy lagi yang so o aku tan melen lagi ko petonan coach tiwat lagi kroni data wa coach au kan kanane mon ko kroni data pajang na tante nut apa cayang yang ini tahu labarin kecil o kopnan wei bonte o ai cuma mau om cai bagus ya pajang pasti yang ramai iban William teacher ngoyo kopna melen o ya cuma kadung yang melen irelkan dengan pacuan coach ke kaula coach ke pacuan kaula ranwat arai cuma arai kadung yang rain arai kakan bulki dia sabun marai lain so arai cuma lain so o ang pukot o bukon port ya pukot sampal yung ong tatong kanan government ipilmen kan waja niya isa o me po yung port niya arai niya arai sabun marai tatok i-port magkakaliwa tatawag ng organization kan magkakaliwa port wala si port niya arai puko kau-kawai management in tatok bukat ko yung changawian tatok and mau o changawian tatok and kap itawin kasantikan makasantiang may organization o kasantiyang management and kachangawi tatok beban itawin mandate kan bet kasantiyang kasannet ang organization kat hari ikapung ki waliyanti kapna ya chumal kapung Medan kan kuprawai korus yang puko and yang port. Dia isa water ibilben kapatayang anway gopna chumol kapung long legislature o yakiya kap alieta itita bukat te kopkat o kamanala ay sa umatang o yakiyan kap katokan kap changoy ay sa umatang. Orya kamelele me ita may iban mo yan ngoyo kapna may isang watch o sakatita at saka kapung o yung sakatan kawit at sa mga kapna kalangan o tayo sa sakatan kalangan kami kalayang kapna nan sa kung matay program kapayuan nire yayapat sa kalkaturo Pwede karawang kapna ya kawiter mo sa karatakan mo ito. Ayban kapuya kalam mo. Patukam. Pwede ya sa otro wuli apan legislature na. Kaupanan man sa narangot. At ayban patula sa rawot. O ayban kaciyang nan kaula. And puko. O ayban patuan paki. Mr. John Felix o ekar malengkap kau tak amal cemalan so kau lau kapna depan kalwa main kapna o mawalo ka tang patwa tato tira kan anak kailangan Iban pacaran itu sekarang tahu apa mencium kamu ini kausian di bang pacaran dia cuma sangat saya kan tahu kita kau lang dan saya sahaja. Bombay Utilities Corporation Board. Kalau kita mai pun alih kami nama saya sendiri mai pacaran. Pacuan watak gak mai kawannya itu yang sebagai pacuan mai yang elemen sepacuan dari mana match kau lai en pukon kotor ngai kau lar mon coach
Osun katete kan rano. May banguya ko and board member. On the Utilities Corporation. The Merilo Lalapach. Oya wanay ka koros. Niyay pan kakela ka pasan ng kusunod. O kusunod ka ng wipon. O wing kanta ka kapatapatan Micronesia. O ibaniyan siya koros. Uchung o duroro kuchiyak. Uyuya ko tututo ka ng wipon. Sama cahit coach and kacil kupura mau. Congratulations. Macai kecil lagi. At sa ito daw kita kaulan World Cup you Top Cup ay nag-share ng sulipan patron sa klapa. Ay ban patron ko na ang patron ng dito. Yamin nagbararen o inagawin kung may mga ayun peta o PHCP. Diyan mo sa ibang patron wata ka ano kasi tawag to kasi nasa ni Paramat. Match Buksarawi. Buksarawi. Oh, kita lang din mo ni no. Landa. Nah, kaulan ko pa to ngayon. Kaulan mo coach. Osun katete kan ranwich. May banwaya po and board of directors. On-pay healthcare plan. Nene lolo lapot. Oya wanay ka chorus. Di ban kakela ka pasan ng kusunod. O kusunod ka linuwin ponte. O wing kanta ka kapatapatan may Tunisia. O ibanian siya chorus. Uchu mo luroro jiyak. O uyuya ko tututo ka linuwin ponte. Sama child coach and kachin kupura maui. Which one couple of congratulations. Kaya kachin ay ikaw lang kaniya pero pwede yung sunda kapatan patungkol na may pagkakot at mawalan ka kapisan mawalan ka tama. Kalanganan kabina, kalanganan kupur karos na sapulman kita, kecuali kita kaulang ko, mesansel nan kasarawan minsan rami. PUC upalia rusun mau di kamera meuya irarya metron main ponte. Then kupur ran karos, ipung naran. Sudah men patuna rot takatnan roturot. Sudah municipal la takapisa lekal. Pero kasarawi ramot kamela mekonbe ban paranti weki iraila ko men sapulman kita kaula irail all palan ke. Magara tak tay patren puran kunti kapung puran lelopi irail ko katrong nan ko kasampa. Anso mau tarugan ang tak patubasang pasay ng kapuyaw mon kakna etan patuwin sa karata iman kakit yung rataon kan. Ari ansyo wot akan niya ansyo nung may yang rai sa palman kita muling kita kaula kuan ka kuya sa karatan kapung kasalata akan utrum sa majay kita kan ansyo mau kan patulong
ikuti yung tang program tayo ako sa kuna. Na kawikin ka binang, jalan ka kita certificate kuirai bukat korosen ka kacikil ruan kokoropot mohon kan kasuta. Kalau kasuta tu man kita angkat ko. Kaya yung sinuko tete magtayo kin may white patrol certificate na niyan siya mo tete na may ko magkakaw na rawats riyawit. Kan patrol daw Mr. Antonio John on Board of Directors of the Utilities Corporation. Ay, ikatspielo ko pa naman. Kasi kung ako Kaya Ban Patroyan, Mr. Joseph Felix Jr., Bill, Board of Directors at Bombay Utilities Corporation. Resolution Certificate Ban Patroyan, Mr. Gardner Etzkar, Bill, Board of Directors of Bombay Utilities Corporation. Angak sainsal PUC o Silimanajal Kaula Ranwatch Alatar 14 Bombay Utilities Corporation Chukalan Kia Forum o may kakaya pachoyo iya. Luwadian certificate kan pachutang all ko Riyaman. Mayay tatok patio o ipil katungki senador na tayang katapacho. O murin machi kan pachuan Nagtutungyan ka patuwataw sa karap. Uliyan the legislation. Alangan. Kaya yun, certificate, dan patulang Ronin Letaw, the Mr. Herbert Albert, on Board of Directors and Pompey State Healthcare Plan. Okay, second Mr. Paulino Rosario, Board of Directors and Bombay State Healthcare Plan. And sa isang mamesin naman, legislator ka dyan, Pajowan Kamanada, amen, suko Pajopunte, akan sa paldo to Purotoa, kaulang. Area Supervisor po na siya Chairman and Committee and Russian Mawan Legislature. Makamgat kagta at tuwata masin to masin sa karata. Ebil ko na kuya kaya sainsal may all minutes email. Check kaya to cut off the program was. Run what I have. Nasa email. Napalaan kaki yung program was siya. Ay mag-aral tayo ng konan. Talagang kami, HPM. Sapul na tayo sa lansyo. Alangan po mo sa on ibang patron na itumal ko and we have it. Amen patron
yang ki tunggal sakar misiglan ikunin dengan wow dan ukuran yang indah kuat sama day kait sapil mak kupur rasoila po sapakan ko ang sapil market di wow sarawi kat and answers tunggal sakaran wala pa kurang mo sap kurang nilata nan margen we leta itu ngaluan ke kabina rian kabina wan ke nama tuan net we kian so itu ngalu wow and top kamelen chorus sampai mana nila dapat PT wow sarawi and palikan chorus on ke git ropol nan riri menen peito kan dapat ban kupuran kumai na balatakan pan yang on ki biason katete ang mugipat ang isang kaparanwat sa man kaunaran melen ikan patrowan pa speaker and pwedeng ko Senate case kayo yang pilpiltakan na kauno ka kupurek yeruikan tawakan sonususkan and pilata kung ka kan tawata pwedeng ko Senate case kayo and pay sarawat me ansawat karena nga paano sakla parwo koto Korean week niare November usus kapinay Korea sa tukunot usuro ban uwangra ama bil pan mia arabil pan nga kita upangata ay sound heat this pampatuan sebil Israel kubro kan o magit pat ranwat Israel der pok dan sabil matrai kawit pasanti mapoita na may isang kapano sabil mananila kaano po kalik ito magtrail paano ya ang o kapenggi tama po ito. Israel ko magkapina ikariyan kapina itiatar o kamanaman sanger pinin ko sa sabiw Pilipil kung melet ko sarawi kayo ay makasarawi pa uyawarahan ng kapanangan sarawi at ang mana-mana ang ko ligilig kasambalgan na ligilig pe ko yan right nan port and don't pay health insurance Meriamen suatu patro suatu yang ye virtus esa o Milner Aisyah amen kapinatan apa kapsrata iyo siwa stako karyang kapina o kalaleti ati karwar ko sen pinapaliata amen luwe pamelim kronin netao kelip we are to port and don't pay health insurance Mary agreeing that's what again mo sa fight maman Kapeng, congratulations on Israel ko. Kapeng on kapena karyawan kapena. Wiki dikilik ko kabar-bar magmayal sa perman di yang Israel ko. O Manuel Yande, ito na siya usero bil kapeng biyang pinin ko sa netin sa kito.
Weki usus the confirmation the sansale sotra kasik. Mosa prominent fairly young present to put. Namaton net deputy present to usas. Itu ini, so mera ban ketla mau to talk, saya ban kapal kita mengenai bahu ya. Walau to talk ria mana? Pada mau ria mana? Mau prong pakai episode no sansale. Mau namin pilaw. Amin kabina karyan kabina no shop. You will need to cook and pada speaker, law leader or Pinin focus in it, PHCP. Pasama sa reader, may katong kalangan o kaitan. Pasama sa may katong kalangan o katay. O pasama sa pirate, may katong kalangan o kaparagala. O may sinir mo kilikit, siguro rin sa karata. Kapina, kaluya din sa kaparagala. Ang mahangi na patroan, mahangi mas patpana legislature sa parkay. Siguro rin patro, bigin mahalin. Sign language which is part one. It may be part one. Error mine, Kapana Mochap or Corusha, Kalangan. Kuki kan patungan Sakaratau time set program imenangkap sainsan kan kukurakan unan wewet cuma Sakarata uang bersama dengan internet kuki ya kakian ke patungan Sakarata turur naikan medan ini koneng sang kebenaran kunti ini maksudkan kasih ansuk situ kami sekolahnya Kailangan ng komutos. Ito nga sa karapatan kapag wow, kapag sa isang coach. Sa pulmasay kapag lap, at pag-sugar. At mayroon sa pulmasay magsapis. No, nagkajintasan po sa pulmasay paksyo. Ini kecil saya. Sementara saya cuma. Ini bisa masuk. Baca itu. Kecil. Siapa yang siapa siapa Acai duya na siapa yang masalah. Negara itu tahu ranu aja ini konya. Kau lakukan, tahu sarawi. Itu cuma sekarang dan itu di pan, boleh terus. Kau lakukan. Pasal orang itu siapa yang masalah. Anak yang konan. Kalau malam yang kritikan harus. Bela nan kecil cuma sekarang mau lakukan berusaha. Atau orang itu sendiri. Sapul mama orang kan dia. Bela itu mencor wawa cong. Mana kapal lebih yang pacuan nanti. Kaya mau. Oh, jangan pacuan. Ini untuk tahu. Mencor wawa bela long. Apa yang terjadi? Sapul macam wala kami kinapapali kasi ang pag-ibigyan di gagawin mo ni so pag-ibigyan so mag-work kapag nag-member pa ng pag-usi wow ang dito ka senador na chairman and committee and person mo Echangal kapnu and will talk legislature. Lahan ng pramay. Pwede yung may kachinan. Echangal pilipid. O kachinok ko kakanan. Language. Uyalay. Ikita naman kayo. Ula uyak pa mo. Absent kachikaw. PUC. Business Corporation. At that. Sabi siya magpupunta, anso yung bachelaro, papaliya win pumpay para na ranwats. Yung takan, ray nung katok, tayo magkakadlangan. Yan siya man. Yan siya subukap, dalator win pumpay, o ima, nabararanta.
CEO Anson Songasangan. Kasane itu konsep tu. Kapar-kapar tu biar Anson mata lah konsep tu. Di negara kita kesempatan kamanamantan buat run watch. Kau kemuan kamanamantan me pamen kesilaman me. Ada kau la run watch, kacauan kau la. Membertur ya mana? Kau kesilaman aja. Iya iya. Board and PUC kata ulau biar macam pokok ni portion. Kau kena le nak tahu apa kita siap. Ijual kapu pan puran mon shop. Iya kerja. Sudah nana kau awak. Development burmak kerja orang kerja. Ijual wow kan. Kajian sekarang itu masih kalau nau. Saya. Oh, Filipin me, ngai karyawan ka penayu biar. Legislature kamel me, ong Fort Watch. Tahu uya mana cakap corruption kap. Kacauan pena puin yung panel semua se, layu senator ne. Kacangawin tu. Mangi. Ayo senator na sebelum patuan palap pena. Masalah tu. Wamen cep-ceranci. Palap patuturin. Tapi nak tamu cai buyunya. Cai mungkin lah. Ngai mungkin. Mau tak marta. Kau pergi di sawang. Siap. Apa ni? Totoo buat ni momen kita dalam masuk. Ni apa? Cek masker. Amor yang ni. Arpe. Jujur men totoo buat ni puru. Oh, jaya puru dah je. Amat dalam kebisu. Kait dia totoo mengenai. Jaya kan show mengenai board. Siapun memai pukul, mai ban semua saya kena legislature. Kawai kata, dia mau program macam ban kapir macam, tata muni, tata dulu. Saya suka pasal dia awal dulu macam ni. Hari ini pacuan kapan? Design and program macam, mentor saya lagi, saya turun. Ini pacuan. Kata kawai kata nanti yang biala bersih. Nanti yang legislature kamana ta wani yo kacuran. Kau ya wi ya ta. Tadi wi cuma tak pure. Jadi patau kita ma word. Banyak solusi cakawai. Yang mau program macam yang mana ni bancang wi angkat. Sasaknya then ponte bagus. So much, so shit, so little. The moment overall objective in update. Pero may ban, kasi panangamayang po, sa ban ka kita cakawin mo. Punta sa ban puy ko sa akin. Harap mo, kanya sa ban puy ka, iyan sa ban ka gan. Kacuan tak mangi, tamu kau jangan uya bukan kak kakek lagi dah jangan uy dan program. Kalau tak, Chairman, pemperapot, chief of staff, kajian yang pernah seban kacuan, kakak kita bisa bilang tu, itu kata itu yang cuma. Orang kajian yang tamin kemana tahu, orang santi, amat juga yang sumpah mo, jadi kupura tahu yang mudi yang mana pani. Operation kapcangan. O ye mai me ban ande ta isime ban kacang program. Mai ban kacang kawai. Kapena legislature na. Dari cuma itu kap. Kita tahu pat use. Lalu ni siapa macam program lab me kan jaga kaca-kaca. Apa sih mapapali yang macam. Lalu ia bentuk tahu me pacuan nanti yang kawai. Yang ini senator na Chairman,
challenge kita program watch umon kacang program ni. Ani aso magkay kacang program na chup. Napali? China kacang. Orang PUC kailangan betul kanangan namin ito sa manjil chup. Sebab sa pana pakairo nila tagasipin fish pump I5 and so sa pachuan tan po pa naman buat sa din po to kita always worried ay chuan kap ko ito daw po ita ay mga ko sa padran watch ay tachkiya kaula sa pachuan witness ya kaula o chay kasi pa o apali ito tao dami ko na tapos kailangan rule na ito na para ka pupulong PUC o PUC para lagi kailangan ng kaunay ka na iman patuwan sa karakita yung konsap na mataw na karyang Ini sakarata kasi ang value kung uyawag mo kayo sa nasin sa sakarata. Kuya pasantiyan sa mga program ng isang rangot out tepe makumakita iralakan me sa kulman kitungalan ikaw ng puko. Angkak mo yung uya nasin ang rutung ito kuya kakatiyan. Kung nila tayo ng tonte tuloy. Angkak niya sakarata sa wutsang Irailo kami sa kulman kita ka naman. Naman ang sawot, ikan karuan po na kayo. Irailo ka magkaula sa kulman kita kaula, ang kak sa kulman kita malikya. Bon, 13 sa mga po. Kailangan MC. Agora o olhar de guia de esporte PUC trouxe para o carro trouxe John o ia se será da cap o a expressão da rua o carro lá o se chama coach o que pro legal o que Governor Joseph with the Governor Movic o a outro que toca senador net Ibuangi labalap kors siya mungod siya kabulit magkats na pacho wasapsich they sa tarwa wong yung board members and PUC board members and Pompey at third land Ibuangi CEO o siya mungod management o staff yang kes tu pada wasap o mai mura le cuma sa dalwa mai penini si woni tiadi nama tamte itingal woni tiadi o isi kata wa wa saya bagusi mai kes tu pada wasap kalangan pacho taranut menuli anti yang members at karo John o uyat sa kata kaping nak ligelik magungai ketkiyan ligelik puko and for the PUC magpagkat kaya kecuali bukan watch itu mengai si bawa yang mana cakap koros usente kasih wala pila liklik magpagkat kaya each sport and PUC siguro bukan check and balance o sabi si Leon pilo sure and bungo pare ang John Bumbayo si Piluya Buko and check and balance on PUC o corporation watch and kak sisi ko mo o sino kilo ko siya di koros each sport and PUC o di kat ewo CEO o kusineti o kapayata buta ang kasyampan o sito mo so ang chocho may pitata sa abisin Leon Pilo Sure
anane kamawala takasya na plan na. Bago PUC rapat sisi kuwi mo nanapan nananci jukan war jubuju asisi governor, lieutenant governor o senator net o yang wika kasi kasih kuburo kasih PUC pan ananis yang mulai sawas aiso koros ang kawi o bagi samal kawi to cek-cekan koros kamawi la PUC muli pan kairalai sekretar ay pagpagi mapayan niya so icariyo magparatag sabi siya diyon pilo suwal pita lakap tebali ambil lang may wewe to mong PUC dahil ka kayo pa rin o bali kasi upal dahil yung wewe pa rin wagin kachika na pikasan na amin ngay may ang kasi upal di transporters reality kids word Cardinal o John o uya at kabilang o penini pagkakabag at koros o pilikit yung manaiso ba't yung kiswahan sa kulong mga Kristo ba't ito may inanan kalangala o kiso rin ito kalangan ng kuramay o kalangan ng korosya o rin Kailangan kami, Mr. Felix, bilman tagag Thailand sa kulman ki, anso o unsap pro nila tao pa kasi masih. Kailangan mas magaling man si tingkat yang patnya tentang kabilan surut kemudian di ngayo ngayon po na patungin niya rin kawalang rawat o yato sa kalkanta. Amo tingkat patnya sa kalkanta iba ni ka nawakan nagsiya ikatuan kami na sa kalkanta rawat ang patnya ang ikat na o ikan kami sa kalkanta tapi ang kalakakal ang patungin sa rete o itu ang mga kurang kerja yang kerja patungin mo nabi kerja on bisa mudahnya, orang kita pada pakai terus, asarone, kesembuhan kami. Ini patron nanti ngayo, yang ngayo patron ini kalau orang itu dia cuma tak melakukan kalau kita pilih bukan orang-orang dia, yang itu kita pasti kita punya pol kesembuhan after cut, kita pernah kagui after cut kan, setelah patron saya melakukan, jadi saya itu dia buat sepatu, ini itu ya jangan patron. Sekarang kita bukan jangan patron, tapi dia jangan patron yang kita sepatu patronnya. Ini cekap yang namanya rawat, kan kita kerja. Puji bikin kuah, yang kita ada yang atas yang patron, itu rawat itu dia kawan. Satu tu distributor mereka punya awal teknik. Itu ada. Hidup. Dan kita kerja kita sebulan dia. Itu yang kita. Kalau ini nak macam kita pasang ini yang kita ni yo, dia yo yang kita misal pakai campur. Kailangan kuburan monsok pro nila tao. Men bagi Thailand pilgat kita yung loko-loko kapeng tutukem sila sa mga Pero kung met pambi ang isang kilal, uliakan pan kasaniti singsak mararam ini. Apuan kapro juga di sabun macam program iban per trial correction katta uyu kanan nando trial correction tu lagi sekelas. Iyo samat makat kasnalam maramu yang sarawi moyen yang koi ukromu yang
sangka buat nalang kat kita ranut artungal lapas ang kita tuwa kit maglapat harus mo yati pang kit and there kalwang kit ran makat kitiang maukan anagit kitsan misbut kan may o wiya o pola kailangan ko po chorus langsung clean o pasanagan sinsa marara may liyangan may